مثلا وي صداتني صصبمني مسجد خيسة سينني أما مو خغنده هاني وجد الدم كندر به دلقا فدان تين إيه خورم الله كام تجوا هايا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال جادوبا قال رسول الله اللهم صل على محمد يعنا إرجمان الله نجيا تقوم الساعة يا مان دابت جاني تخرج نار من أرض الحجاز hanga bahutti ibiddi tokko dachii hijaazirraahi jebo عناق الإبل haibsitu gatteegaa morma gaalaa haibsitu jeeni biyya busraa keessatti morma gaala busraa keessa jiru gaala busraa keessa jiru achirraa hijaazirraa achirraa ibsite ibiddichirraa ifee morma gaala gartee busraa keessa jiru ibsaa je hijaazirraa kaifu وعنه رضي تنفجر وتمان تنا من أرض الحجاز بسبب زلزلة أي زلزلات كايتة زالت بها الأرض من مركزها فهي من داخل الأرض كالتنفس لا من خارجها كسائقة يتم من السماء لأنه خلاف وتم ذلك الحديث سر دامن تضيق وتي خيبشتو عناك غالا غتي بسراتي ججبر وفي كامل بن عدي خيزتي آية وبصرى مدينة معروفة بالشام بصرى يكون مقالة كبيرة شام كيسة وهي مدينة حورانة تجان بينها وبين دمشق يتمنه من 3 مراحل كيس وفي كانوا دي مرفوعا لا تقوم الساعة حتى يسير واد من أودية الحجاز بالنار كما بير حنقل إني حجاز كيسة ديمو إبدا غلاني إبدا يأوت لغا كيسة غلاني إبدا إبدا كغلانا خناتي ديما تضيء إبدا سن كايبستو تضيء له أعناق الإبل ببصرة وكان ابتداؤها زلزلة عظيمة إغلسي زلزلة قدو تكا يوم الأحد يتم مستهلة جماد الأخير من سنة 54 أو 600 وقيل الليلة يتم الأربعاء لثلاثة يتم شهر المذكور قال القرطبي واستمرت إلى ضحى النهار يوم الجمعة خطة يشوف دي ما كم سن فسكنت بقريزة عند آية التنعيم بطرف الحرة ترى في صورة البلد العظيم عليها صور محيطية بها عليه قتم شراريف كشراشيف الحصون وأبراج الرجل وماذون ويرى قتم رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته ودبيداتكم يوغنا إسابته وأذابته قارا بيسيتي أفتماله ويخرج قتم من مجموع ذلك نهر أحمر أزرق له دوي كدوي الرعد ذي شانسا أكاد ذي منديسور وبا يأخذ وتم الصخور والجبال بين يديه وينتهي إلى محيط مهد الركب العراقي فاجتمع من ذلك ردم صار تلك الجبل أكن جاكم وعنه رضي الله عنه أي قال وان كنت قرأ هجرة إنما وانت أدي بدكاتة ختاجروا يجرت هجرة ما جت أي وعنه رضي الله عنه قال قال جدوبا قال رسول الله اللهم صل على محمد يعنا إرجمان الله نجيا الفرات ندها تغتغ إني فرات سني يسير عن كنز من ذهب أي ساقا مفدها تغتغ دل برا دل بين سنو زكاء الراحة تجيني حضره نمني بكالغا فراسا نمني دفه ولا يأخذ منه شيء أكم فران دوبا چراوان تكالي أكم فران مالك سن الراهي كنزي سما زكاء سن الراهي وعنه رضي الله عنه أي رسول الله اللهم صل على محمد عن إرجمان الله تي جدوبا الساعة قيامان دابت جيني قتل فئتان عظيمة hanga wallol tutti lamaan guddoon takka jeeni بينهما مقتل ni taati idduu isaan lamaanitti lolli guddaan tokko ni tahaa barii هما واحد yaaminni isaanii lachuutu tokkuma toohiduman nama yaamanii barii حتى يبعث دجالون hanga duuba teegaa arkamanitti duuba dajjaal gattee warri jalliftoonni gattee kijiboota hayyaa قريب من 30 nama soddomatti kadhiyaatan isaan suni يزعم أنه رسول namni hundinuun ijaa isaanirraa itti aan ergamaa rabbiiti jaa barii namuu nabiyyummaa himata jeekam nam soddoma ka ga'u hayya wattaa yuqbada alilmu hanga ilmiin fuudhamtutti mallee qiyaamaan hin taatu jeeni الزلازل hanga kirkirri lafaa baay'atutti قارب الزمن hanga zamanni gaggabaabbatee walit dhihaatutti الفتن hanga fitinaan dirree baatutti والهرب hanga lolli heddummaatutti qiyaamaan hin taatu barii
سنغرتي لوران أكست هرجي جاني بري حتى يكثر فيكم المال hanga horiin isin keessa baay'atutti qiyaamaan hin taatu سديدا hanga lafa guututti horiin dhangala'utti يهم رب المال hanga inumaatu atteegaa horiin namticha atteegaa abbaa horiidhaa yaachisu takkatti horii kana isaan kaaya haayate eenyumaatu irraa fudhataan hanga isa yaachisu sadaqaa tana eenyumaan irraa fudhata jechuun hanga isa yaachiftutti jeeyaa لا يعرضه عليه hanga isarra fidutti abbaan horii sun gattee kadhataarra jeenii haya hanga ji'utti duuba يعرضه عليه inni abbaan horii isarra fidu suni laa dhimmi takkallee naaf hin taane sadaqaa tan ta'e tanatti haajaa takkan qabu hanga ji'utti miskinniya حتى يتطاول الناس hanga duuba namni jaarmaya manaa keessatti lafa investi godhee walit dhaaddatutti jechaadha jebo investi jee hanga namni qabeenya dizaayina lafaa dizaayinni kanaaf bareeda dizaayinni kun akkana kun ka Ameerikaati kun maallee kun gartee Awustiraaliyaadha maal jee namni biyya alaa taa'ee biyya adda addaatti lafa miskiinni kun kaduraan miskiina biyya kanarraa deemee fakkeenyaaf akka ajaa'iba tujjaara ta'ee investii keessa walit dhaaddatutti وحتى يمر الرجل hanga duuba dhufutti duuba gurbaani abrii gurbarra hanga dhufutti hanga ji'utti rakkatee tiyaa leeytanii way hawweetiyya bootaa isaa kana keessa qabrii tana keessa silaan jiraadhe hanga ji'u takkatti ammallee hanga aduun baatutti jahaa seensaa kanaan hanga aduun ol deebitutti طلعت hogguu isiin baate رآها الناس namni isii hogguu harkayyaa آمنوا واجمعون yeroo san cufti isaanii ni amanan jeenii ذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها sun gartee yeroon fayyanne san lubbuu amantaan isiidhaa kan fayyanne jeenii آمنت kan ta'in san dura haa amante jeeyya كسبت في إيمانها takkaa'uu ka carraaqqatte kan ta'in saniin dura iimaana isii keessatti kheyrii kan carraaqqatin san guyyaa keessaa amanuu waan takkallee isiin fayyadu guyyaa keessaa dalaguunis jechu ta duraan amantees ay maal jette انتظروا إنا منتظرون qul jiin duuba atiin kun yaa muhammad eeggadhaa isinillee nutillee waan dhufuu ta'u walumaan eenaa barii ومن الساعة wallaahi qiyaamaan kataatuufuun نشر الرجلان haala bal'ifatanii namni lama jeeni huccuu isaan lamaaniiti idduu isaanitti namu huccuu qola ijoollee shirgo ta'e waan kana hunda namu bal'ifatee لا يتبايعانه hayyatti amma walit bitanii walirraa waliin gurguran duuba isaan suni لا يقضيانه huccuu san maratuu hin danda'an jeeyya ومن الساعة oduma isaan huccuu hin maranne qiyaamaan kaka'oo itteette jechuudha haginnaan huccuun oduu maramu achuma dhuman jechuudha ولتقومن الساعة wallaahi qiyaamaan kataatuufuu شرف الرجل haala gurbaan garagaleeni بلبن لقحته hayya aanan gartee gaammaan tana aannoo isaa elmateeti طعمه aanan san dhuguu hin danda'u barii oduma inni aanan akkanatti afaan biraan isumaa ga'e himbil isa akka afaan irraan ga'e ولتقومن marraa takkallee karaan bu'ine hayyi ولتقومن الساعة wallaahi qiyaamaan kataatuufuu jeenii haala namtichi laaquun gattee laqaallaquun naanni gasaa haala laqaallaquuni haala takkaa mucuceessuuni duuba falaasqii fi achi keessaa gaala obaasuu hin danda'u bari oduma naanni galaaquuti kutaa jeekam ولتقومن الساعة laaquu laqaallaquu mucuceessuu janiin warra horiiti moote warra reeti duratti warra gaalaati warra kaafaati haytu maal naanni ga hogguu horii gartee gaa bulchaa takkaa'u malkaarra geessan bishaan yaa'u kana dhiisaniiti horiin gartee hogguu akkuma qaqallatee cinii fi raamootti gallakkise wanni shilmii fi cinii rifeensi kun horii akkatti qarmaa taalaan boorii kanaan guma bulchaa geessunuu mee asumatti haa amooleedhaa fi soogidda igaaboo haya boojji boo beetaati kana laqaallaqaniiti naanni akka tolchanii akka bishaan hin yaafne laa keessa kan akkana godhanii akka mucuceessan laa akka nama gartee qalama kana godhu laa dhaabasaa kan jimsan kana akka mucuceessanii bishaan akka uree keessaa yaane achi bishaan toohanii achi keessa soogidda akkana godhanii fi biyyee faa akkana godhanii fi biyyee hayaa muka boo jedhamu faa akkana godhanii itti fidan horiin ni dhugaa miti ammuma albaatii irraa xinni godhee san booda horiin rifeensa ciratee akka addaa kanatti yeroo gabaabaa keessa rifeensa xaliila kana ta'a.
warra horii gaafadhu warra gaalaa gaafadhu haya ولتقومن الساعة akaafaa warra akaafaa gaafatta waan horii warra horii gaafatta maal jetti kitaabni immoo hunduu ajjoofa kitaabni hogguu fedhe immoo wata warra horii fida hogguu fedhe wata warra baddaa fida bar hogguu fedhe ta warra gaalaa fida si adda guurrata waliin dhaqee ofaami isaa guurrata ولتقومن الساعة wallaahi qiyaamaan kataatuufuuya وقد رفع أكلته haala namtichi gattee nyaata isaa gama afaanitti ol fuudheeni إذا في gama afaan isaati nyaata san gartee nyaachuu hin danda'u isuma akkatti hidhii biraan gahe kimbil isachi buusee dumucoo isaa ta'e inni kana godhe bakka bira hangasi kakau jennaan dachi sossoote hangasuma ayy الأحكام waa'ee gartee ahkaamaa ibsuu keessa kaamaadha jeeyyaa أنس بن مالك رضي الله murtee ahkaama jechuun murteedha wahu inda usuliyyiina khixaabullaahi ta'ala ahkaama jechuun almutaalliqi bi afaa'il mukallafiina jeekama khixaaba rabbi warra mukallaftoota wajji walitti hidhaadha jedhaan والمراد به هنا النسبة التامة نسبة تامة في القضية جبر مرتقى والمراد وتم النسبة التامة المتعلقة بأمور خاصة غير ما تقدم سنجي ها أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال جدوبا قال رسول الله اللهم صل على محمد وعلى ارجمان الله نجدوبا dhagaa waa'ee shari'aa kana gattee waa'ee daanyaa dhagaa ammallee tola jaa hujirra oolchaa jeeni استعمل عليكم haashuuma mulleedhaa isin irratti gabricha bashaati رأسه زبيب akka waan mataan isaa gattee gaa mixmixa fakkaatu zabiiba gattee firii zabiibaa fakkaatuuti foohameeti jecha mataan isaa gurcuma rifeensi isaa gattee mixmixa fakkaatee foohameedhaan akkasiillee silaa taate maa yaquudukum bikitaabillaahi waan kitaaba rabbiitiin isin hoogganuun tole ja'a gurraacha gabaabaa kana jala akkamitti yaanan jiinaadhaa je hamataa akkanaa kana jala araballee taatan jechuudha rasuulli amma kana jira beeku araballee yoo taatan aangoo isaa tole ja'aadhaa je عن أبي هريرة كأن رأسه زبيبة الزبيب المأكول والمعروف والكائن من العنب جلال إذا جفه قوة قسن وشبه رأس الحبشي جو رسول الله فكيسه متى غندا بشارة بالزبيبة لتجمعها وسواد شعرها جبو كجيتا غرچما غراچ متى كجيتا خنا ورأس الحبشة توصف بالصغر متان غرچما خنا ويول ميرا غرچما خنا تاجك وذلك يقتدي الحقارة ونكون إكانيا في وبشاعة السورة سوران فكنا سورة إساتي وعدم الاعتداد بها جي لكو يسوي خيس خنقل لتو مرتيسا فهو على سبيل المبالغة سنجهون رسول الله حبشاء الرب سودون تيم مبالغة هم قولوا في الحد على طاعتهم مع حقارتهم جي حقارا اللي قبات وتجمع تيم على أن الإمامة لا تكون في العبيد جي كم إمامummaan gabroota keessatti hin taatu yommuu kun amma imaamummaan gabroonni imaaman ta'u ويعتمد أن يكون سماه عبدا باعتبار ما كان قبل الإتق ينجبه نعم لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة وجبت طاعته سنجبه إخمادا عن أبي هريرة رضي الله عنه أي النبي اللهم صل على محمد وعلى إرجمان الله جدوبا كنت تحرصون على الإمارة isin gana bololuu ta'e sanaan gootan irratti jeeni تقولون دامك gana sheenaa ta'uu ta'e isin guyyaa qiyaamaati toltee waa bareeddee gattee gaa hoosiftuun aangoodhaatuni baddee waa hammaattee guusiftuun sun gartee gaa guuftuun sun baddee waa hammaattee hoosiftuu jabte aangoon amma sababaa aangoorra dhaqe bakka takka irra taayitaa gurgatte sababaa saniitiin madda galii maallaqaa uummataa deemtaa bootaa lafaa bitataa deemtaa bakka adda addaa hunda namni as taa'eeti aangoo qabuutiin beektu malee magaalaa gurguddoo mana ijaaru jira beekimaa quban qabdooti maqaa jijjiiree faa jaara qabeenyuma hawaasaa kanaan eer akkas godha jee wanni maal jamte zaahira kanamma murdiya madda galii wabii isatil faaxima yaaboo aangorraa gaafa bu'ee akaafaa daqa deebi ooyiruu abbaasa yaaboo numa fokkatti jee aangoo guyyaa tokkotti irraa mulqanii beenu meeshaa lafa kaa'ee deemuu wajjiniin ber meeshaa irraa fuudhaniituma nagaan gaggeessan guyyaa kanarratti gaggeessuu keenya jedhanii talaa kennaniif yaaboo numa fokkatti jee faaximaa jechuun odoo jiru aangoo irraa mulqamuudhaaf odoo aangoo irra jiru du'ellee ammas haa